Borpathar police atum ke ong dunga ron re hor kene balong bang hini bang photum kaching nan. Ingding ing koira truck si dipu pastor damai pi mesen pen ke pajut. Rongko rongke basar thera dalong Karbiang Autonomous Council CM pen rat angbong chingki jethanamai kangni. Kardom bini prime time berta long pen nilisangpi marvelous strong parpi nonar jikta bertang ton pen. Kidam tangar koi ni phai koi rastir ke barni kang sampor phai phora chitima pormalom Borpathar PS ke parlo Khakrajan police naka checking gate along raikom sai khetum ke ton kilang lapen kirika kuruga sai ke ding bomhut ihum Arunachal lapen Imphala nat ke dambom NH thom ke brasir ke batwar pia long pen aron re pen kewan ahor ingtia bostar lo nang patu joy Arunachal ahor cartoon suri si an nepon long lo labang so sai long bang hini bang photum raikom sai khere deng kaching na Cartoon suri si aron re Arunachal ahor bazar mate hithialong ador lakh krepli an bagdoji pusi Borpathar OC dipen borwa pen pherang ke karjo hut nang pachini dum Labang solong kacirabdun bang hini bang photo maphan nep ingnang pono birta ke tok bom hut an ke amena bang Shiv Kumar lapen Jiten Singh lapen kido dima bang pang thekpon long nila lapen kachingnang check agari registration number NL01L 7862 nonamat bang hini bang photo maphan raikom sai khetum biponsi karjupater to asai padu bomla আজি 5টা 15 বজাত আমাৰ দৈনন্দিন যত নাকা চেকিং হৈ থাকে এটো খাকৰাজান নাকা চেকিং পইণ্ট বুলি কয় তাতে আমি চেকিং কৰি থকা অৱস্থাত এখন অৰুণাচলৰ পৰা অহা ইম্ফললৈ যাবলগীয়া এখন ট্ৰাক NL01 A 7687 গাড়ীখন আমি তালাচী কৰাত আমি তাত আমি সৰ্বমুঠ 1000টা কাৰ্টুন পাওঁ বিয়াৰৰ কাৰ্টুন যেনেকি অৰুণাচলত তৈয়াৰ কৰা এইটো লগত কাবাক আটক কৰিবলৈ কমছে আমি দুজন বৰ্তমানলৈ আটক কৰি ৰাখিছোঁ কি নাম তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া আমি হুটপুছ কৰি আছোঁ আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক জনোৱা হ'ব এইটো আনিছিলে আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পৰা আনিছিলে এই আপোনাৰ ৰিমফনলৈ লৈ আহিছিলে কিবা লুকুৱাই আনিছিল হয় এইটো নিমখৰ বস্তাৰ তলত লুকুৱাই আনিছিলে অৰুণাচলী যিটো সুৰা কঢ়িয়াই অনা হৈছে ইয়াৰ আঁৰত কোনোবা ব্যক্তি জড়িত আছে নেকি বা তেনেকুৱা অনুসন্ধান পাইছে নেকি চাওক এতিয়া আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি হুটপুছ আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকক কিবা থাকিলে আমি সবিশেষ জনাম বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব ইয়াৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 14 লাখ মান টকাই হ'ব Bogajan ben ananteran Karbiang long life Ingding koira troxy dipu pasture da mai pi dipu pasture da hin pen patir pi ponsi ke damtang arkoi ni phai in koira troxyer ni pen ni thoma pharman kapaman pona mai ke damtang arkoi ni phai in koira sirke bhom kuror ni mesen pen pajut pontang lo Pasture chairman Reverend R Lalthan Puya ka chepan pupon bangso kirokar cho mai long arna maphan kirokar chu ponjia phan dipu pasture presbyterian riso nimso mai mate thihek pen DPP RNA hin pen si kirokar cho mai paman ponlo Bangso hut nang arnam pen kachatong jile bor inot amo sangdeng pipli angdeng su krihnia long pen en ponsi longri pastor Reverend Laltan Moya ahin pensi mesen pen arnamalam thanpon anarlu Sacramento kirokar chu apor hut KAM field secretary Reverend R Lalthan Puya chepahim pu ponsi kirokar chu mailong chetong dun do ana phan hempho an pachupon rinti bangso apor hut Reverend R Lalthan Puya hin pen kachatong dun do ana phan jumesen pen arna malam than par jupon tika
alang ye tang hona tang jin so pe na thok chon lo paat ke ceremony tum an ke wang ri pula tang te ke wang abang ke ka bang ave te ji setame ke chok ceremony ke le moni atum an Yesu Kristo han ning ke ha atum an wang ra chonon junon isipo lapot si ana ma phan ka chorola pilona Bangso ingdeng ing koira troxy DPA long Monduli lapen PS kadukowe long Krisia long ki Japon Monduli asar Monduli hemari pendang lok Monduli ke jatum doan chetong dun along ki ong dung arada tum chetong dun si mesen pen ingdeng ing koira troxy di pu pasture damai pi pajut pot News report Karbiang Long Live West Karbiang Long Lakha Police Socheng MAC constituency ke parlo ke pap hinai rongkor sarbang ke kachuk ke marong along CM pen public interaction program aja me kedeng ahut mesen exip atowar ki PG anparta rihing ame solar light pathua klam school building ki PG abirta thedung Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tulir Rong Hangpen kepangda West Karbiang Long lo MAC constituency sirke bangbong BJP aphan ke pahai kachingri pen ong dunga vote kilong ki ong nai ke rongkor sarbang ke bahawar henlo bonda isi ning dugalam thebang ke non puta akrong tinatowarta mesen exip ke theglong ke doji kalisi arleng arlok chibuchar bak anghor pensi ke dam ke bang aningkan pepar nanglo Lakha Police Socheng MAC constituency Hawara Rajya Semet Rongkorarat Kiduke Sunga Puthak Kachini Pameji Aphan Karbiang Autonomous Council MAC Hetsing Rongphar Kamatha ke claim kachepaduk pona joini Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongha Phan Pachini si Kaching Thora Saimu ke padengji Aphan CM interaction program mate chingki chethana mai pi paman Karbiang Long Live kena harado ana phan non nali tu phan beta nagi PG ending hang lahano Lakha Police Socheng MAC constituency long ladak ka phapi nai pulotang ke rongkor lahano non aso rongkor along ahawar phan jasmet Karbiang Autonomous Council kachari pon CM ke Dr. Tuliram Rohang alali pen la so akimang mate kaching thur dangji atau kanu hawar sita mejing thur dangji po la so alang li lam thepi ken pon pen jok nadak atok nai adim long sitambe alali adim nang pitik lo la pen dak atok nai ahawar sitambe ching thur dai ikuti nadak pini gari hum kharo hum sui nadak pili lo la pen so thasi lo la nadak gate lo la Dr. Tuliram Rohang 847 Ningarong party kabeta nalitumba phan Karbiang Long Live kini ladak Lakha Police Socheng MAC constituency lo nang kahumri pon lano Akhirnya Dr. Tuliram Rohang lapen Karbiang Long ada Karbiang Autonomous Council kacaripen atau kandu sitami kacing thor asai kedeng pon ji pen awas sai kibi pon ji apa ada public interaction mate tong abu pen atum kecek thak jaju tapi doji apan si anak pilih akan banglo lapen bisul me ladak rongkor ahawar lake kapapi nai ahawar lo non jong sitame tuwar krong ni do labor pu pen ladak harlong lang do birik long tar pen rongkor ke bang tuwar bang ke jesi pen ho sitame non asala gari motor kace bang apa kace laje panaki sung dola CM Public Interaction Program Amayalong Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang Mai Chapahim Puponsi Charju Chethagasai Dengpon Mai RD Pidunji Aphan MP Horen Singh Be MLA Dor Singh Ronghang MLA Rup Singh Teron MLA Bidya Singh Ingleng Chetongdut Karbiang Autonomous Council Kachari EM Surja Rongphar EM Ritesh Singh Hi EM Amor Singh Tiso Atung Pendanglok Local MEC Head Singh Rongphar Amparta West Karbiang Long DC Krishna Barua West Karbiang Long SP Indranil Barua Team Karbiang Long Secretary Joint Secretary Karbiang Long Department Home ke balong Saifu Chokumar Klembang Phi lapen man kedo ke thegiding habe pinpo sarkari gambura rongasar thebang kep lapen Socheng Hawararat doan chitodunsi Mai RDP do Socheng MAC constituency Hawararat kaching thorason jasemet mesen exip atowar mesen ki jonalang rihingami pathua klam open stage aputhak pinpura lo tokjer pen kipi ke jongason doan prabjin pen kipi pachun ponji aphan Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang pen lamchak chipipon Mana lah soal ke dalam tengah skiman pipi wadah mereka cecak kan. Langsung review meeting dong.
nono ko la dap pen ko ne la damet podi ko official men chahe ko review meeting da special review meeting da special CM interaction program la sohor mo ba ke chun loma chun chema la pen claim loma claim la si la sanan nonan ke dam tangan ke rat na ke hang donan ke ang ton da chun Hamran Ben Daniel Inghi, Karbiang Long Life. Ingdeng ingko rahini ni hanglong ri baptist riso korjang kajalang amai surihini ra ingko ra ka thoma baha phan youth camp rong tharbe baptist samonduli long kedam tangar koi ni phai ingko ra throk pen pangcheng ponsi ni phia pharman kedam tangar koi ni phai ingko ra sirke bar ni mesen pen ke pachun po ni hanglong ri baptist riso korjang kajalang amai arlo monduli thom ke brai sia riso jang tum chatong dun si bangso sai mesen pen pachun po ni hanglong ri baptist riso korjang kajalang amai amai phu gandhi ti mu pen japon linsi ar koi ni phai ko ra sirke pen ronga je amai mesen pen kilun ki kan ason kachipate la pen arna malam pen lahin chethan chipate jai mek pachun po riso nim so tuma phan arna malam ki pachoji aphan la pen ningka parung ponji aphan arna malam ke than pon ba belalong athi pi ke en pon ni inut natsi nang tuma phan ki mangalam chini chot Ziramayang deng pi ingkora sirkep ang deng su pri sia long pen si riso nim so phan arna malam pen than pon bangso amai ese riso nim so tuma phan arna malam ke than pon Reverend Unique Terang Mission Secretary NKBA la pen Kelvin Hanse Manja Baptist English School la principal atum pen ajoksi mai jujetik an arna malam pen ajok ningket helam than pon Rongaji aphan pukewang bang pharo ke thom so seari sunim so tum chingum si kilun ke kan arna manong kapathhe ason ke pathu pen arna manong pathe ponsi mai mesen pen pichun po chuki hola pen sonjit ko Karbiang Long Life tane pini prime time berta bangke la panse kang ton iglo domi thakme kardong